Hey, hello everybody. Good to see met jullie van Brahma Gezam. Hey, van jou hebben Jake en Eva Wheeler hier. En so van jou hebben we een klein beetje met wat God in dat leven gedaan heeft. Weet je, wie had het te zijn wat God geschaffen heeft. Maar ik dacht dat weer ganz scheiße van zijn zelfs metdeelde. Wat van God we hebben. En dat is hoe we van reden, dat is van profeetische wied. Wanneer een mens profeetische wied heeft onder zijn. Want die Bibel sagt dat, hè? Yes. Der sagt doch, du sollst ein prophetische Wied sein und du sollst Menschen sein, sich an sich abhören und all diese Dinge. Und wir haben zu sein, was Gott getan hat. Und ich will die von dir und Frau und Jake, was hast du gesehen in deinem Leben, wo du sitzt von, was prophetische Wied sein? Da ein bisschen mehr, like, was hast du belebt oder was kannst du sagen? Well, ich kann bloß sagen, wir gehen mal eine Zeit durch mit sehr schweren Struggles und Financial. Wow. Und wir beten zu Gott und wir vertrauen an. Und wir gucken, wo würden der aufgehen für uns, dass wir noch mal nachkommen. Wir können bloß dies dann nicht sein und wir können bloß schuld sein. Und wir können nicht entscheiden, so aus uns Junker. Wir können nicht enjoyen, irgendwo noch mal in ein Restaurant für ein Eten oder mit Freunden irgendwo taub sein. Und wir sagen Gott, in einem Satz für wir mal Washington, Hungry Generation in den States, für die Bäder und wir sagen Gott und wollen am nur kennenlernen. Nu weet je wie het staat. Halleluja. Weet je wat? Deze lieden werden zo hungrig. En deze hier, wie waren voor zijn wat te doen. Maar wat doe je dan? Nu weet je het zeggen, je voert de haan en wat sluit je door? En wat uit je door? Wat geld hoor je? En wat wil je doen? Weet je, ik zag het dan al. Maar nu doe ik stap ik niet meer. Wat doe je? Well, wir sagen Gott, und wir wollen am nur kennenlernen. Das bin nicht bloß am Financial, ob wir schwere Dinge durchgehen. Wir gehen geistlich auch so schwere Dinge durch. Wir wissen dort, wie ein großer Gott hat viel für uns getan. Halleluja. Aber wie wir nicht stehen, wo Gott uns gleich am Test hat, was will je tun? Will je, gerade noch, was je durchkommen? Will je mich vertrauen oder will je auf einmal abgeben? Aber wir vertrauen an und wir gehen durch. Und wir sagen, und wir finden in Washington und wir werden hungrig, wir sagten, wir nehmen unsere Van, die Satten drüht, wir den Wind mit Rotz zu nehmen. Und wir werden durch ein paar Tage, wir schleppen an fertig. Und wir haben einen Schoppeltacos mitgenommen. Men har inte nicht ganz so ein Brot, vi har en räv, vi har en fördröjda och en rävschobbel rakt. Och vi vill med från Gott, det hålls i hans krackliga så rävar ju brot. Halleluja. Yes, und dann wir durch ein Monat, heute früh kannst du denken, wir vertalen Wasser. Und dann dort Gott braucht den du bloß. Wir vertalen, ob wir mit Leben durchgegangen, nicht bloß von mir, von meiner Früh auch, von Kindheit an. Und dann sieht er auf einmal noch, wir haben am wenigsten gesagt, dann sieht er noch krank, was wir alles für durchgegangen. Gott hat den auf der Openboard. So dat er meer dingen zijn als Gideon had gezegd. Yes. Over geen financial dingen en alles en alles. So wat dat wir, hij kijkt, nu gaat zijn eeuwen niet doen, ne? Das ist prophetische Wied. Prophetische Wied meint, der weit mehr, ne? Ich habe auch gesagt. Ja. Okay? Hat der prophetische Wied geben. Gott redet durch an. Und ein großer Ding wie er sieht auf einmal, du darfst von so einer Landschaft. Wow. Und die dann so strugglen mit financial. Und dann sieht er, Gott hat einen geraden Plan für ihn. Das ist nicht gut, wo die schaffen ist. Er will ihn sehen. Und er wollte nicht der aufmerksam, wo die was mal verdient. Ich kenne mein Leben allein, ich kann noch nicht in der Upne der sein, dass wir wissen, dies da nach Tunnel, wo ich nicht checken darf. Das für mich, das ist allmählich. So, und was sehe ich? Was wurde nicht dir aufgehen, wo ich wohl schon angehe? Was sagt ihr von dir? Was sollst du die Salz auffangen wird sein? Oder was sehe ich? Was sollst du da? Er sieht nicht Details, aber er sieht, du wirst noch viel Geld mehr. Also du warst in ihnen Wied sein, du warst in ihnen Business. Wow. Und
En voor mij weer het laatje weer een werkelijkheid. Ik hoor ook really zoveel over je dag, over wie voor een huis en wie leven weer. En dat ging plus roof. En aber wie kijken wo Gott opene deuren hat für uns. Und wie wir gehorsam, wo immer wir wussten. Und wir sagten, en een dag wieder, ich bin auch wieder zu Gott und ich sehe, ich bin in einer Gruppe, wo die dann Frauen verarbeiten. Und ich höre mal Eier. Und dit maar om zeg ik zu Gott, wenn die Wort für uns hast, dann wird sich wieder malen in 10 Minuten. Und dann wieder ein Mann, der mir um die Zeit anrufen, dann sagt er, mein wird sich eine Arbeiter, als ich euch zusammen lesen soll. No, ich höre euch. Aber heute habe ich mit denen gefunden, und dort wir am Norden, manche Logs. Und dann fand ich den, und ich sehe ein bisschen, was ich für Experience habe, und dort mir neulich eine Arbeit viel, was du mal Geld mit mir Hij nam me aan, ik kon een tow tractor voor, samen op hillen opslaan. En die werden de zaak gezegd. Wanneer we een klein eindje teruggaan, als we in de noorden voren duiden, wie hier een man wat God beroepen duid, hij duid me zeer encouragen, mijn eigen business aan te vangen. Wow. En nu weet ik wat anders zeggen. Misschien wat dit weet dan. Ik kan Jake van hij schoof met mij toe. We hebben dingen te doen. En wat je in de arbeider en alles, Jake weer op eens komen, dat hier ik deze werk van een arbeider. En hij zei, Jake wil ooit komen, hij zei, ik wil mijn zelfs mijn wied afhangen. Ik wil zelfs van dingen schoven, die lachen naar mij. Okay? Die dachten, Jake wird schon mal das doen. Menschen lachen am Üt, because die sind nicht gerade sein Plan. Und du bist vielleicht einer, vielleicht da, ne? Menschen lachen, Menschen sagen, die waren nervös, die wollen kommen, Menschen wollen nicht kommen. Aber ich will das hier was mal nehmen. Es kann ja sein, wenn Menschen den Ruf bringen, und sehen, er will nicht kommen. Und ich will bis das sagen, ich sagte du Mann, was du wir. Und wir brauchen aber wir können, aber wir haben nicht viel, aber wir brauchen noch den Mann bitte sein. Und ich kann sein, wo Gott beifunden. Aber nu ist es da wieder. Ich will das etwas mal nehmen. yes. Sie Gott hat sehr beifunden, wie heute schlagen wir alle als wir wollen nur fahren. Ich sage, oh nee, ich sage, oh nee. Aber den Tag, wenn hij dan ontkwam, hij zei, hoor aan een grote man gevraagd. En hij had gebed om 10 minuten, want dan, want hij bijna 10 minuten, dan weer Gott zijn plan. Dan kwam hij naar mij en vroeg hij mij. En dan zei hij mij dat hij gebed had. En dan zei hij dat bijna 5 minuten rook this man mij aan vroeg, ik wil komen schaffen. Du kan ik niet gaan, because ik wist dat nu Gott gereed. Ik voel dat aan mij, ik had geen recht niet te zijn. Nu moet ik stil zijn met voor en dan verschworen. Ik wil zijn, because God wil die zaak. Oh, früher, sometimes man, it wasn't hard, you know. So, Yes. ja, dat is immer bad way. Man, am früher is all bad, but sometimes brukte wie man het zelf opgeeft. Yes. Okay, nu vertel weer. That's powerful. Ik like that to hear. That's a powerful testimony. Okay. Yes. En ja, dan this man dat me zo encouraging ben, hij zegt dat ik weer een man wat de schwarshoffen deed. En ik wist gleich. En dat weer een subcontractor. En voor dem wat ik schoffen deed, die deed voor deze man schoffen, ook voor deze man schoffen. En dan check ik dat zo aan als ik weer den arbeid wegneem. Dan zeg ik, wat about mijn wied? Sagte, ich kann den Arbeit geben, wie ich will. Okay. Weil ich versprühe das schließlich. Und dann für wir Winter in den Norden schaffen durch so für 5 Monate. Ich bin auch ein paar Mal ohne, das sich alles so schön. Und dann können wir 3 und dann fängt sich dort an, ein bisschen warm zu spielen. Und dann ich schiebe wir, heute treust mich auf. Du würdest sagen. En op einmal fang ik aan om COVID-19 de schuld te geven. Ik ben dood. Dat was het eerste jaar, 2019. Je denkt in 2020 na. Yes. Ja, 2020 in april fang ik mijn eigen business aan. Maar ja, dat we dan in winter worden te nemen. En dan fang ik aan door de schuld te geven, ik kan niet arbeid voor die. En ik geloof dat we nog een task wat God doet. Wordt dit man abgeben, oder wordt hij voor dat feiten, wat ik heb gezegd, wat hij wil bekomen. En ik bid bloos te God, en ik wil aanvertrouwen, en ik doe bloos wat ik wist te doen. En oké, en op einmal zei hij bloos, ik ga niet arbeid voor die. Oké?
Wel, wir haben uns am Norden mit Geld abgeschaut. Wir können im Frieden in Stolz hier leben, uns arbeiten, wo wir noch Kummer haben können. En dan een dag voor ik van de bank for some reason, ik vond voor ik bij de route voorbij en ik bij de post office. En ging toen een man over de goos. En ik kwam dus aan op een vorm. Dan had ik ook gesteld. Vroeg ik, is hij een vorm hebben? Ja, hij weer. Dan kan ik arbeid veel. Niet aan vorm, maar dan vertel ik hem een story een beetje. Dan zegt hij, ja, ik de roofing. Ik wil die kan mijn dak veel meer shingles. Okay. Ik voerde hem de dag af, en deed in zijn dag en dan weer deed ik plus wat ik wist te doen. Kwartjes merken, uitgeven en mij een beetje komt merken en God heeft zich wunderbar bewezen. Wow. Weet je, dit wordt design is, Jake. Giet een effort in aan, giet een zijn, giet worden wat doen. En dat vraagt me zo dat hier nog mensen, krijgt het gaan het laatst, dan in Washington. Hij zegt, die worden wat later bekomt, die worden meer gaan en dingen zo. Gelijk wat Iva laat zeggen. Ze horen nog, nou, we kunnen niet coaches hebben, banken hebben. Die honden müssen einmal mit Top lesen. Nicht auf eins, was die sagen dort, die kriegen sehen. Und das sind gerade Winner. Aber ich will noch eins sagen. Diese Lied, weil die werden dann, die haben wenig. Aber nie, wie sind uns so gesehen durch diese Lied. Einmal war die sehen uns, wo wir haben vor. Einmal betonen sie uns Motel, nächstes betonen sie uns nächstes betonen sie das. Wir können sein, Gottes Bruch gehen auf diese Ehre, aber die das nicht bis für ihn halten. Das wieder ist dort. Jedes wieder, selten sehen, Johann, aber wie sollen das Gott das Winner beantwoorden, nicht? Halleluja. En wat is het dan weer? Wat kost niet zijn met je business? Wat is het? Wat kost zijn wat God aanstoot dat de gratis deur moet werden? Wel, ik kan plus dit zijn. We wonen bij Oil in Alberta. En ik doe all over the place schoven, door dus een business dat naam zich Jade Homes. En ik voor de vierten verbieden dan niet hier bij een wens met mij, want ik denk hier kan schengelen. Dat ben gerauda zijn zijn, dat dicht bij thuis. En ik bid op te God. Dat bij mijn hoofd dicht, dan roept mij een man aan. En vraagt daar, als ik wil wel voor een roofing. En op hier en daar hier zijn. Wow, wow. So, en we zijn bloos zo gezien. Halleluja, halleluja. So die kost zijn. Nu, want die best zijn daar gebleven, had ze nergens tot een naam gedaan met Jan Anke, wat hij jullie reden daar en zei, wat die weer bekomen. Und die bist hat dort ignoren, hat so bis das Siege schon, da wird nervös kann erfüllt worden. Und nicht kann ich sein. So, was kann ich nicht? Jeder Leben nicht schreien, habe ich nicht mal ja. Kann ich nicht sein, Gott hat beantworten, oder der hat uns bis beantworten mit, wie soll ich sagen? Some Menschen glauben, Geld das kommt nicht von Gott. Die wollen nicht haben, wie sie das Geld haben. Geld nicht scheinen, wenn ein Mensch mehr Geld hat, dann Dinge tun, dass ich kann mehr Dinge durchführen. Was kann ich alle bei sagen? Ich kann einer der sein, wie man anspricht. Gott wird nicht bis kommen allein antwort an der Show. Kriegen dann, wenn er uns die Prophetie jeden Tag, dass er uns sehen wird, aber wir müssen ansprechen. Und ich kann sagen, das kommt nicht für selbst, wir müssen uns sehr, sehr sacrificing. Dort nur das Ding sehr schlecht, weil das Nightshift. Ich bin immer danach allein, das Ding nicht schein, über Tag mit der Homeschooling. Die Kinder still houden, dat hij slopen kan. Dat we een zeer schwere tijd en dat voelt zich zo, nu wordt wie een lach uitkomen, nu wordt wie geen schuld betonen. En krijg zo voelt zich dat ze nu weer alles kapot gaan. Onze wending 2, wie ons huis de furnace ging, weer 3 of 4 maal 2, wie spenderen daar geld mee. En een dag, ik gelijk zo een beeld voor. En ik voor, en ik ga de Bibelvers niet in denken houden, ik moet nog helemaal kijken, dan moet ik zeggen, en denk ik, ik ga een Bibelvers aan. En los tot, ik wist dat ze nee als nee. God reed en God had gezegd, nu is het nu. Hier word je nu uiteraden en nu word je in ontvang te zijn. Wow. En dan vond alles ontwijd te gaan. Dan vroeg hij me, ga ik aardig verstaan? God heeft die aardig verstaan. Wow. Zie, du had kunnen entscheiden, het meer aan zijn, de prophecy is aardig. God deed niet maar prophecies brengen, dat die theanity, ik had kunnen alles wegschmieden. Maar ik zei, God, du hast geredet en ik hield het vast en die geloof ik aan. En dan van dat ook zo zit, het houdt niks aan, we gaan nu nog dieper lang aan. We hielden vast, we blijven bij beden, we blijven bij God vertrouwen. En hij helpt ons eruit, we müssen ons plat doen. Hij leert ons dat niet bis in de schoot, we müssen ons plat doen en hij zegt ons. En hij heeft beschreven deren ook, we zijn werkelijk gezien, ons hier het schijnt, we kunnen anderen niet zien. Eerst allemaal,
wir können noch nicht mithalten, wir können nicht andere mithalten, wir schlafen alle wen herum. Und nu kan wir andere gaan sehen, dat het zo schijnt. En wanneer God ons zien, hij sehen ons niet bloß voor ons. Hij sehen ons ten wiedergeben. Hij vertrouwt ons tot ons hem andere sehen. Zijn rood blijven draaien, hij sehen ons niet bloß voor ons. Wanneer God die sehen, denkt en God sehen die tot ons als andere geben. Wow. So, nu wil ik nog één ding vragen, correct wat je zei nou. Wat je zijn voor mensen, van die al man ganz beetje fout. Ik weet dat, we zijn in grote fout. Maar wat je een karte weer gaan zijn, zijn profetie als dat woord. En zo wie nu profetie harken, een profetische weer. Wat kan je zijn? Ja, ik wil bloß sagen, der zijn woord, en God redt von dir noch durch Menschen. Wow. En wanneer je dat hier en daar, ik wil bloß jeder een encouragen. Neemt het aan. En vet voor dat. En krijgt es mijn vrouw, eeuwig je zijn doet. Dat geven, zie trouw met je geld. En dat niet van je nu eerst wat geld gaan en je bloß voor alle schijnste laten schijnen en alle schijnste doen. Wils God zien den, der wordt niet bloß voor zich brauchen, aber für sein Kingdom. Oh, halleluja. En de Bibel zegt ook, God zegt in de Bibel steht, proef me auf, geef en ik wil je geven. Halleluja. En ik geloof aan dat, en God heeft zich bewezen aan dat. Ja, en dit is, ik wil je persoonlijk zeggen. Vielleicht de testimony, je moet zeggen, oké, wat allemaal hier is een ding uitgekomen. Maar wie had het gezien in dat ding? Dit is niet best wat opgemerkt. Je had het gezien en dit is waar. Weet je, ze zijn de zeer voor mij, maar dit is op ieders waar. So, ik wil zeggen, dit is een levende testimony wat hier is uitgekomen. So, wie wil zeggen, God is zegen met jullie. Geef niet op in deze tijd waar je zijn, hè? Amen. Geef niet op. God is zegen met jullie.